Amerika ngo nizikore ngo ibyo yakoze muri Venezuela ngo nizibikore mu Rwanda icyo ni igihugu bita u Rwanda. Sinzabona bonye u Rwanda bamaze kurutera ku mbuga nkoranyambaga, u Rwanda bamaze kurusenya ku mbuga nkoranyambaga, yewe u Rwanda bamaze kurufata ku mbuga nkoranyambaga, bamaze kurufata ku mbuga nkoranyambaga kabisa, ndetse yewe baranarwinjiye ku mbuga nkoranyambaga na perezida w'u Rwanda bamaze kumukuraho, n'abayobozi b'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga bamaze kubakuraho. Munajidanganya kweli, munajidanganya kweli, muribeshya cyane pe. US Army, igisirikare cy'u Rwanda kiri kuza mu Rwanda kugura amabuye y'agaciro mu bwoko bwa tungsten, kigiye gufatanya na Trinity Metals bubaka uruganda rwa miliyoni 60 z'amadolari ya Amerika, ndetse n'ukurwongera nukongerera ubushobozi uruhari kugira ngo noneho rwongere ingano y'amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa tungsten, urwo ruganda rwongerera agaciro kugira ngo ubundi u Rwanda ruyohereza yongerewe agaciro. Amerika ifata amabuye asukuye, ntigifata amabuye ari mu mwanda nk'uko Ubushinwa muri Kongo bugenda bugacukura n'itaka bukajya kuri mena mu Bushinwa. Amerika itwara amabuye yongerewe agaciro asukuye bagiye kubyaza umusaruro, ntabwo batwara ibintu biri mu mwanda. Biranze ndetse cyane. Masadi Bolos yongeye abibutsa ko ibi bintu, iki kibazo kiri muri Kongo kigomba kuganirwaho mu mizi. Masadi Bolos yongeye kwibutsa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko hagomba kubaho ibiganiro, dialogue inclusive. Ni ibiganiro bihuriweho bigomba guhuza abaturage bose ba Kongo. Masadi Bolos yabisubiyemo. Erega idoha ibiganiro, ikintu bita kuganira dialogue kigarukamo. Washington kuganira kigarukamo. Hose dialogue intercongore bigarukamo. Ariko Tshisekedi yanze ibyo biganiro, yanze zo dialogue. Why? Mu Rwanda imipira ya Kongo yarebwaga, ndetse abanyarwanda benshi bafana n'ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko au contraire abakongomani bo yatsinda bakabona bakababonye ibyo baheraho, ahubwo banjama u Rwanda n'abanyarwanda bavuga ibintu bidasobanutse ku Rwanda, baruharabika ku bijyanye na football yabo. Ariko rero punde tu n'amarushanwa burya agira igihe atangirira akagera hagati akanasoza. Ushobora gutangira amarushanwa ukayageza hagati ukanayasoza. Ushobora gutangira amarushanwa ntuyageze hagati ntunayasoze. Ushobora gutangira amarushanwa ukayageza hagati ariko ntuyasoze. Ushobora gutangira amarushanwa mu ntangiriro zayo ukagendera aho ngaho. Niko bimeze. Ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo reka tubare ko gusa muri 1/8 urumva bari bataragera no muri 1/2. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Wihangayika, habonetse muganga gakondo ukoresha imiti iva mu bimera. Muganga gufasha mu ndwara zikurikira. Waba warabaswe n'ingaruka zo kwikinisha, niba kandi mu mabanga y'abashakanye bitagenda neza, ngwino tugufashe kubivuza indwara zikurikira, harimo umwijima, impyiko, amibe, igifu, umutwe, prostate, imitsi ndetse no kubyimba. Namwe turabafasha. Akarusho kandi kubivuza indwara zirimo nk'amarozi, abatugezeho baratwirahira. Mahanga namwe mwihangayika, kuko imiti yacu ibageraho byoroshye. Dukorana na DHL tukabagezaho imiti mu gihe gito. Bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu nk'uko musanzwe mubimenyereye. Mu kiganiro cyacu rero cy'uyu munsi tuba twabateguriye ingingo nyinshi zigiye zitandukanye. Mu biganiro byacu rero muri kumwe nanjye Robert Sympathique Iyandemye.
reka mbabwire ko muri iki kiganiro cyacu tugiye kugirana turi buze kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Mbere na mbere reka twihanganisha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ikipe yacyo ya Leopard imaze kuva muri CAN muri uyu mwaka ikaba imaze gutsindwa n'igihugu cya Algeria. Byari bisanzwe bimenyerewe ko igihugu cya Kongo muri aya marushanwa cyari kimaze iminsi gitsinda, ibintu bikaba byiza cyane muri Kongo bakishima ndetse amateka akandikwa n'ibigwi bikandikwa. Ariko byagendaga mu kandi kanya bamara gutsinda bakaza bavuga sinzi ibintu bavugaga ngo mu Rwanda ngo bari bakuye amashene yerekana uwo mupira ngo mu Rwanda ntibari bishimiye ko iyo mipira iba. Rwose ibyo bintu ntacyo byari bibwiye abanyarwanda, ndetse nyenda ndatekereza ko n'abanyarwanda benshi ari abafana b'ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero turi buze kubigarukaho n'ingaruka biteje ku kwidoga bagiraga n'icyo bise bigabanya ku muvundo ndetse n'icyo gutsinda muri CAN muri Kongo byari biri kumara ku bijyanye na politike ndetse n'ubuyobozi muri Kongo, ukuntu byakingiraga ikibaba intege nkeya za politike ndetse na diplomasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakiyisha mu ntsinzi ya Leopard cyangwa se ikipe y'igihugu, bagaserebura ibyo ngibyo byose bagahita ko bagenda bakabikombina byose bikitwa intsinzi. Turi buze kubigarukaho ndabibabwira ku buryo burambuye. Ikindi nanone Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kumwara nyuma y'uko hasohotse umwanzuro uvuga y'uko ingabo za MONUSCO zishobora kujya kurinda cyangwa se kugarura umutekano mu bice bya Sud Kivu cyane cyane mu mujyi wa Uvira. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari izi ko igihe cyose ingabo za MONUSCO zajya hari zaba zigiye kurwanya AFC M23, ahubwo byabaye ikinyuranyo ziranga bidasubirwaho bari buze kwisanga Kalemi. Bivuze ngo uko wisanga Kalemi bari buze kwisanga Katanga ntibiri buze kugira rutangira. Mu magambo make rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bimeze nabi. Ibintu bimeze nabi kwa kundi abantu bakwiye kuba bagenda bitega ibintu ntabwo ariko bimeze. Amakuru ari Tshisekedi ejo yari ari mu gihugu cya Angola yari yagiye gutakamba ngo arebe uburyo bamufasha n'uburyo ibintu byagenda, ariko byakomeje kwanga. Ese amaherezo araza kuba yahe? Muri iki kiganiro cyacu rero reka mbahereze ikaze ku buryo burambuye. Kora subscribe, like, comment na share kuri channel zacu kugira ngo ukomeze kubana natwe mu buryo bwiza kandi ibiganiro byose dushyizeho uzajye uhita ko ubibona. Aka kanya rero mu buryo burambuye reka twinjire mu kiganiro cyacu mbabwire yuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inkuru ibabaje cyane ni inkuru y'ukuntu ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Leopard imaze gukurwa mu marushanwa ya CAN ikaba itsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Algeria. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafataga intsinzi ya Leopard nk'intsinzi muri byose mu buzima, muri politike na diplomasi ndetse no muri football, ku buryo yari iri kwifashishwa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bakaba banendereza n'abatabacokoje cyangwa se batagize icyo babatwaye. Ariko ibi byose babikuraga kuri iyo ntsinzi bakavuga ko mu bintu byose ari ugutsinda, ko ibintu byose ari neza. Abayobozi bose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hereye kuri Perezida Tshisekedi babaga bahanze amaso ikipe y'igihugu yabo. Ngenda bishyigikiye ariko guhera kuri perezida kugeza ku muturage wo hasi kuba mwagize amahirwe ikipe yanyu ikajya muri CAN biba ari ibintu byiza cyane by'umugisha. Ikipe ikagenda noneho by'akarusho nk'ikipe y'igihugu ya Kongo ni ikipe nziza ifite abakinnyi beza bakina mu makipe akomeye kuri iyi si ya rurema, bakina umupira mwiza nubwo amahirwe atabasekeye cyangwa se adakunda kubasekera muri CAN ngo bagende bagere kure nka CAN. Ibyo rero nabyo ni ibisanzwe bagomba kubyakira. Ahubwo ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ugufata football bakayivanga na politike, bakayivanga na diplomasi, bakabigenda byose bakabigira gatogo. Batsinda muri football bakumva ko batsinze muri diplomasi, bakumva ko batsinze no muri politike. Oya, bakumva ko batsinze no ku rugamba ahubwo. Gutsinda ikipe mu kibuga, ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itsinze igitego ikumva ko no kuri fro ihise kitsinda ku rugamba ibintu bigenze neza. Ibyo nicyo kibazo cyabagamo gusa bakonfondaga. Ndetse ibintu byose bari barabihuje n'u Rwanda bakavuga ngo u Rwanda ngo ntirwerekana imipira ya Kongo n'ibikine bikireka. Mbabwire ko hano mu Rwanda hari abafana benshi b'ikipe y'igihugu ya Kongo, ndetse nk'abanyarwanda nta nubwo icyo kikango bakigiraga, ahubwo icyo kikango cyagirwaga n'abakongomani batekereza yuko mu Rwanda umupira utakwerekanwa. Ntabwo u Rwanda ariko rukora, ntabwo ari nako rugenda ibintu ngo rubitware gutyo ngo rugende mu mabifu ibintu birangwa bidasobanutse abantu batabona uko babivuga no kubabifata. Oya, ntabwo ariko kuri, nta nubwo ariko bimeze. Icyo nababwira cyo nuko mu Rwanda imipira ya Kongo yarebwaga ndetse abanyarwanda benshi bafana n'ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko au contraire abakongomani bo yatsinda bakabona bakababonye ibyo baheraho, ahubwo banjama u Rwanda n'abanyarwanda bavuga ibintu bidasobanutse ku Rwanda baruharabika ku bijyanye na football yabo. Ariko rero punde si punde tu na amarushanwa burya agira igihe atangirira akagera hagati akanasoza.
ushobora gutangira amarushanwa ukayageza hagati ukanayasoza, ushobora gutangira amarushanwa ntuyageze hagati ntunayasoze, ushobora gutangira amarushanwa ukayageza hagati ariko ntuyasoze, ushobora gutangira amarushanwa mu ntangiriro zayo ukagendera aho ngaho. Niko bimeze. Ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka tubare ko gusa muri 1/8 urumva bari bataragera no muri 1/2, 1/4, 1/2 bakazagera no ku mafinali baviriyemo kure, ntabwo bageze ahantu hashimishije, ariko naho bari barageze no kubera Imana nyine, basi babishimirwe nyine nta kundi. Ariko ibyo kwitwaza football bamwarenza mukayishyiramo ibintu bya politike, mugahera aho ngaho mutukana mugira mute, oya. Cyangwa se gutsinda muri football ukumva ko diplomasi itsinze, ukumva ko muri politike mutsinze, ku mirongo y'urugamba muratsinze, burya ntabwo ari byo. Football ni football, akandi kantu ko kuyikonfonda na politike ntabwo ari sawa. Ubu rero nicyo kintu Patrick Muyaya amaze kwandika, Therese Kayikwamba amaze kwandika, abaministre bamaze kwandika. Reka mbabwire yuko nta yandi makuru yari ahari uyu munsi, nta zindi nkuru zavugwaga muri Kongo cyangwa se kuri Kongo. Yari match yari hari ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Algeria, ariko birangiye Algeria itsinze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo hari n'umuntu ari waciye agahigo ngo wahagaze iminota 90 match gatangira ikarinda inarangira rwose, yaciye agahigo ngo ni Lumumba wo muri football, Lumumba muri 2025. Ibyo byose rero ni ibintu biriho, ni ibintu biri aho ngaho, buri wese yagira uko abyumva nuko abifata. Rero nuko nguko kubijyanye n'ikipe y'igihugu ya Kongo, na gahinda muri Kongo, na marira, kandi uko bimeze gutyo no ku rugamba nyine intambara yari ikomeje, nta cyavuyemo. Muri football biranze, ku butaka biranze, mu kirere biranze, basi mwihangane nta kundi. Tukiri aho ngaho kandi nanone kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire yuko hari ingabo za MONUSCO zitezwe kuba zajya muri Sud Kivu. Nkuko musanzwe mubizi, ingabo za AFC M23 nyuma yuko zifashe umujyi wa Uvira, habaye induru nyinshi n'amagambo menshi cyane, kugeza ubwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ko AFC M23 yasubira inyuma ikava mu mujyi wa Uvira. Nkuko rero Leta Zunze Ubumwe zari zabisabye, AFC M23 nayo yakoze ibishoboka byose, itera intambwe iva mu mujyi wa Uvira, ndetse irabigaragaza n'amashusho n'amafoto bijya hanze bari kuva mu mujyi wa Uvira. Nyuma ibibazo byaje kuvuka, Barundi baravuga, Abakongomani baravuga bati none se bahavuye bate ko twebwe tutari kwemererwa kongera kuhasubira cyangwa se kuhinjira. Ariko icyo gihe AFC M23 yari yashyizeho condition ivuga ko nubwo twebwe tuhavuye ntabwo dushobora gutererana abaturage, tuzakomeza kugerageza kureba uburyo abaturage umutekano wabo wabungabungwa, kandi ntihaze ibitero bigabwa mu baturage, twebwe tuzaza gutabara abaturage. Icyo gihe rero ntabwo byabashije kumvikana neza. Kongo nanone yakomeje kuvuza induru, n'Uburundi bukomeza kuvuza induru, ndetse bunakomeza kuvuga ku isi yose ngo ntabwo AFC M23 yavuye muri biriya bice. Ariko Marco Rubio, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga, we yashimiye AFC M23, ayishimira ko yabashije kwemera igasubira inyuma. Kandi nawe reka mbabwire ko ni unilateral decision, ni umwanzuro wafashwe na AFC M23 nkayo ubwayo, ariko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zabisabye. Bikira aho ngaho rero ntabwo leta ya Kinshasa yari yabyumvise neza, ndetse na leta y'u Burundi ntiyabyumva neza, ndetse bakomeza no kugenda bavuga yuko ngo batigeze bahava, ibintu biragenda birakomeza biba birebire. Ariko icyo gihe AFC M23 yari yavuze ko agomba kuza ingabo zidafite aho zibogamiye, akaba arizo ziguma muri ako gace zigakomeza kurinda abo baturage. Izo ngabo zidafite aho zibogamiye rero byari byagiye bibibazo. Ingabo za East Africa Kongo yarazanze, ingabo z'u Burundi na AFC M23 ntiyazemera kuko zagiye zirwana ku ruhande rwa Kinshasa. Rero hari hakomejwe kwibaza ingabo zishobora kuhaza zaba ari izihe. Ariko mu nama yabaye, ngira ngo murabizi ko ingabo za MONUSCO zongerewe manda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biranoroshye ko arizo zishobora kuba zahajya. Noneho rero amakuru mabi kuri leta ya Kinshasa kwa Tshisekedi nuko ingabo zo muri MONUSCO zigiye kuza, niziramuka zinaje ntabwo zizaba zije kurwanya AFC M23, ahubwo zizaba zije kurwanya Wazalendo, FDLR, FDNB n'abandi bose bazaba bari hari bagamije kuzana intambara. Nibo izo ngabo rero za MONUSCO zizaba zije kurwanya. Iki rero nacyo kikaba kije kuza ari ikibazo ku ruhande rwa Kinshasa ndetse no ku ruhande rw'u Burundi, mu gihe hari buze kuza ingabo zidafite aho zibogamiye kandi zije kurwanya iriya mitwe yitwaje intwaro iri ku butaka bwa Kongo irimo FDLR na Wazalendo n'abandi, ariko bagakomeza kubikora AFC M23 idakorwaho ndetse gikomeje kuganza mu bice byayo yigaruriye. Aka kantu mukitondere, kitonderwe cyane, kitonderwe cyane cyane ndetse cyane. Ngiri kuri ako kantu,
reka nkomereze ku kuba abakongomani bongeye kwibutswa ibyavuzwe na Masad Boulos. Masad Boulos ni intumwa ya perezida Donald Trump hano muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara, cyane cyane hano mu biyaga bigari. By'umwihariko niwe wagize ibiganiro by'ubuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza habayeho gusinya hagati y'u Rwanda na Kongo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Masad Boulos rero yavuze iki? Masad Boulos yavuze ko nta ruhande na rumwe rukwiye kwirengagiza ibyavuye mu masezerano ya Washington. Uyu munsi nabonye yagarutse arongera bisubiramo. Masad Boulos yongeye kugaragaza ko mu byasinyiwe Washington byaje byunganirwa n'ibyari bimaze gusinyirwa i Doha muri Qatar, ko ibyo bintu byose byuzuzanya nta na kimwe kigomba gusigara, ndetse ko buri ruhande ruzi ibyo rugomba kubahiriza. Yagarutse ku Rwanda avuga ko u Rwanda mu byo rwasinyiye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Arangije avuga ko bimwe mu bintu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasinyiye i Washington bikubiye mu masezerano ya Washington harimo gusenya umutwe wa FDLR. Avuga ko ibyo ngibyo nta mpaka zirimo, buri ruhande rugomba gukora ibyo rwiyemeje. Mbibutse ko AFC M23 nayo yagiranye ibiganiro na leta ya Kinshasa i Doha muri Qatar. Ibyo nabyo Masad Boulos yongeye abigarukaho. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko hari ibyo u Rwanda rugomba gukora, hari n'ibyo leta ya Kinshasa igomba gukora. Ariko ngewe ndibaza ukuntu leta ya Kinshasa yo yaje kwifata ikikura mu ruhande rufite icyo rugomba gukora. Leta ya Kongo wagira ngo yikuye mu masezerano ya Washington yigaragaza nk'uruhande rudafite icyo rugomba gukora cyangwa se rudafite icyo ikirurebaho, ko ahubwo rwo rutegereje kureba icyo ngo u Rwanda ruzakora ibindi bikikora. Ni gute kandi nawe Kongo Kinshasa ufite ibintu wasinyiye mu masezerano ya Washington? Ngaho bya bindi by'amagambo muri kugenda mwitwaza ngo u Rwanda ngo ntabwo rukurikiza ibikubiye mu masezerano, ngo u Rwanda rukomeje kwica ibikoranga ubundi. Iyo leta ya Kinshasa ivuga ngo u Rwanda ntirwubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington, Kongo yo yubahirije iki? Ndetse kugira ngo murebe ukuntu byoroshye ku ruhande rw'u Rwanda, u Rwanda icyo rusabwa ni uko nyuma yo gusenya FDLR u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ndagira ngo mbabwire ko nta na rimwe muzigera mwumva u Rwanda rwakuyeho ingamba z'ubwirinzi. FDLR itashenywe na Kongo Kinshasa. Naho ngaho rero abantu bagendera bakajya mu rujijo ntibumve cyangwa se ngo bite kubikubiye mu masezerano. Ibyo nibyo biri mu masezerano. Hari ibyo uruhande rwa Kongo Kinshasa rugomba gukora, ni nabyo bigomba kubanza kuko nibyo biteye inkeke. Hari n'ibyo uruhande rw'u Rwanda rugomba gukora. Ntabwo ari uruhande rw'u Rwanda gusa rugomba gushyira ibintu mu bikorwa. Kandi igitangaje, ibyo u Rwanda rugomba gukora ntaho bihuriye n'ibyo Kongo yifuza. Kuko ibyo u Rwanda rugomba gukora ni ugukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ntaho zihuriye n'ikintu cyitwa AFC M23. M23 ni abakongomani bari iwabo muri Kongo, bahageze kubera umututu w'imbunda bafashe bambuye Kinshasa, ndetse n'iyo leta yabo iri mu biganiro i Doha muri Qatar na AFC M23 basinye 80 protocols amakadere bagomba gukomeza kuganiraho. Ubu ngubu bigiye gukomeza kuganirirwaho hehe? I Rome mu gihugu cya Togo. Nuko nguko ibintu bimeze, nuko nguko ibintu bihagaze. Muve mu binyoma, muve mu kujijishwa. Ntabwo ari u Rwanda rwasinye gusa, hasinye u Rwanda na Kongo, kubera ko hari ibyo u Rwanda rwemera gukora. Kuko u Rwanda rufite ikibazo cya FDLR ziri hakurya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo ikorana n'izo FDLR. Leta ya Kongo yatangaje ko igamije gukuraho regime ubutegetsi mu Rwanda, ko ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gusenyura u Rwanda, kandi igomba kwifatanya n'izo FDLR. Nta kintu na kimwe u Rwanda warubwira utarasenya iyo FDLR kandi ngo rubibone. Icyo ni kimwe. Nimurekera none twongere tubihuze. Hari ibyo basinyanye leta ya Kinshasa niyo mvuga, hari ibyo yasinyanye na AFC M23 i Doha muri Qatar, hari n'ibyo yasinye muri Washington DC n'u Rwanda. None Tshisekedi ari gusubira muri Angola muri bya bindi n'ubundi. Ese Qatar byaranze? Ese Amerika arabona nta musaruro yakuyeho kongera gusubira kwa Lorenzo? Biranze rero, biranze ndetse cyane. Masad Boulos yongeye abibutsa ko ibi bintu, iki kibazo kiri muri Kongo
kigomba kuganirwaho mu mizi. Masadi Boulos yongeye kwibutsa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko hagomba kubaho ibiganiro, dialogue inclusive. Ni ibiganiro bihuriweho bigomba guhuza abaturage bose ba Kongo. Masadi Boulos yabisubiyemo. Erega idoha ibiganiro, ikintu bita kuganira dialogue kigarukamo. Washington kuganira kigarukamo. Hose dialogue intercongore bigarukamo. Ariko Tshisekedi yanze ibyo biganiro, yanze zo dialogue. Why? Ni ibintu byo gutekerezwaho ndetse no kwitabwaho, abantu bakabitindaho bakabihana agaciro. Kuki ibikubiye mu masezerano harimo no kuganira, Tshisekedi abyanga? Twibuke ko Tshisekedi we harahagera akavuga ngo no, ngo rega ngo sino kwanga ibiganiro muri rusange. Oya, ngo ibiganiro ngo turabyemera, ngo ariko hakazaza runaka na runaka cyangwa se abantu abanaba. Dialogue inclusive ni ibiganiro bya bose bidaheza. Mu gihe ubyita ibiganiro bya bose, warangiza kuvuga ati ariko abangaba ntibazaba barimo, n'aba ntibazaba barimo kubera impamvu izi n'izi, n'aba ntibizaba bikiri ibya bose. Ubwo bizaba biri ibya bose muri bamwe. Ni ukuvuga ngo bamwe muri bose, bivuze ngo rero si bose. Ibyo rero si byo bivugwa, si byo Amerika itegeka Kinshasa, si byo Qatar itegeka Kinshasa. Dialogue inclusive ni ibiganiro bihuza abakongomani bose, abavuga rumwe na Tshisekedi n'abatavuga rumwe na Tshisekedi, na ba Corneille Nangaa, na ba Joseph Kabila, na ba Moise Katumbi n'abandi. Ni ibiganiro bihuza abo ngabo bose rwose. Ntabwo ari ibiganiro bigenewe abangaba bari Kinshasa n'abandi bari hariya ngo ba Corneille Nangaa ntibarimo. Oya, bagomba kuba barimo. Deja Tshisekedi nakomeza kubyanga, ba Corneille Nangaa n'abandi babishaka bazakora ibiganiro Tshisekedi atabirimo. Iyo ni imyanzuro yanzuye, ni ibintu byafashweho nk'umwanzuro, kandi birashoboka cyane. Tshisekedi agakomeza kwikarakasa, akaba ari Kinshasa, akaguma muri ibyo ngibyo, agategereza icyo Amerika izaza kumukorera. Kihese nta cyo Amerika izagukorera papa. Ubona ibi ndi kubabwira muzabirebesha amaso, ibindi ni propaganda, ibindi ni mensonge, ni ibinyoma bagenda bababwira rwose. Ibindi ni amagambo kuko Kongo irwanira kuri social media. Ngubu ku mbuga nkoranyambaga zose ziriho umukongomani uyu munsi hiriweho umupira wa Kongo na Algeria. Inyuma yabyo nibyo byari byakavarinze icyo kiri muri guverinoma, muri diplomasi na politiki. Iyi mikino ya kane rwose yari yarazibye iki cyuho, nta muntu wari ukivuga intege nke za Kinshasa, nta wari ukivuga intege nke za Tshisekedi. Iyi mikino ya kane yari yarabihumanyije, ariko noneho birarangiye, baratsinzwe banavuyemo. Sena bya bindi ngo baraza kugerageza gutata chance cyangwa se iki, bamaze kuvamo. Ubu rero nimugaruke kuri tele rero, bya bindi byari bibahugisha abantu bagenda babyihisha inyuma ngo leopard byavuyemo. Gusa mwihangane nta kundi. Ariko ndagira nkubwire ko Masadi Boulos hari n'ikindi kintu yabibukije, ko hagomba kubaho n'ubuyobozi mu buryo bwa decentralisation. Ariko abakongomani bajya babitindaho. Decentralisation, akantu ka decentralisation bisobanuye kwegereza ubuyobozi abaturage. Central government yari isanzwe Kinshasa, ariko Amerika iravuga ko hagomba kubaho decentralisation, kwegereza ubuyobozi abaturage. Mu magambo make, Amerika nibivuga ko hari centralisation cyangwa se ubuyobozi buhuriweho bugakorera Kinshasa, Amerika ikavuga decentralisation. Mu magambo make ni cya kintu mujya mwumva cyitwa federalisme, kuko decentralisation ni ukwegereza ubuyobozi abaturage. Kongo ni igihugu kinini kigizwe n'intara 26. Baravuga ko rero ukuntu bigomba kugenda byihuza, igacikamo ibicaka ba federalisme, hakaba central government, ariko hakaba na decentralisation yo kwegereza ubuyobozi abaturage. Kuko nka Tshisekedi ntajya amenya ibibera Goma na Bukavu ari Kinshasa kandi ngari perezida. Ibyo se byaba bivuze iki? Ibyo se murumva byamara iki? Ntacyo. Icyo rero nicyo kibazo nyamukuru gihari. Decentralisation, kwegereza ubuyobozi abaturage. Nta bundi buryo na bumwe muri Kongo ushobora kuvuga ngo ugiye kwegereza ubuyobozi abaturage udakoze nyine decentralisation, udakoze federalisme.
ngo ibice bimwe na bimwe bigira ibyo byigengaho ariko bigire n'ibyo bihurizaho na central government. Ibyo bintu mubyumve ko ariko Amerika ibyumva, ku magambo menshi mwakumva bavuga, ku bikorwa byinshi mwabona bakora, mwebwe mwiyumvire ko ari icyo ngicyo gusa kiriho, n'icyo ngicyo gikorwa, dore gahunda nuko nguko zihagaze. Rwose mubyumve uko mbibabwiye niko ibintu bihagaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Erega kugira mbibumvishe neza, nimurebe ko ubu none Tshisekedi yatangiye gusubira muri za Angola, ari kujya gushaka iki muri Angola ko ibintu byakemuwe Washington. Tshisekedi ari kuvuga ko ibiganiro bya Doha adashaka kubisubiramo, kandi biri kuzanwa hano muri Togo ku mugabane wa Afurika. Ese Tshisekedi aramutse yikuye mu biganiro bya Doha, ibya Washington byo mugira ngo byarya? Ntibishobora nabyo kurya, kuko biruzuzanya. Hari aho byuzuzanya. Impamvu byuzuzanya ni bande barwana, n'abantu bo muri AFC M23. Muranyumvisha neza? Ni bande barwana, n'abantu bo muri AFC M23. U Rwanda na Kongo basinyanye accord de paix, amasezerano y'amahoro nk'ibihugu. Ariko noneho leta ya Kinshasa na AFC M23 kuri tere nibo barwana, bivuze ngo umutekano muke y'ubuhari uterwa n'imirwano iri hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa. Ibyo nabyo bigomba gushyirwaho akadomo. Bisobanuye ngo Kinshasa iramutse yikuye mu biganiro bya Doha cyangwa se ibintu bya Rome bigiye kwimurirwa muri Togo, yaba yanze ko amahoro aboneka, yaba yanze ko intambara ihagarara, kuko irwana na AFC M23 nubwo yo ijya yibeshya ko ari u Rwanda. Ariko u Rwanda basinyanye Washington, banasinyana na AFC M23 i Doha. Bisobanuye ngo already Kongo yaganiriye ku mpande ebyiri, yasinye ku mpande ebyiri, igomba gushyira mu bikorwa ibikubiye mu biganiro yagize kuri buri ruhande, ku ruhande rw'u Rwanda no ku ruhande rwa AFC M23. Ahubwo ni muntu umve ko Kinshasa ari ifite akazi kenshi, kuko itegetswe kubahiriza ibyo ku ruhande rw'u Rwanda no kubahiriza ibikubiye mu masezerano yayo na AFC M23. Namwe rero ni munyibwirire, mujye muri commentaire tuganire. Murabyumva mute? Ariko kumva abakongomani bibereye muri Amerika ngo bitumba isiri ngo intambara yararangiye. Mu kanya bakabona amashusho drone ziri kwica abantu muri Masisi. Mwabonye hari communauté internationale yagize bivugaho, nuko ari drone za Kinshasa zagiye muri Masisi zica abantu, ku buryo hari n'umugore nabonye ari kurira yifashe mu mugongo, abana be barindwi baguye muri icyo gitero cya drone hari i Masisi. Ariko nta communauté internationale nimwe wakumva bivugaho. Biriya rero mwihangane, n'abakibigenderaho ni bake, n'abakibigenderaho ni bakeya. Muri ibyo Amerika yagiye gukora muri Venezuela, UN Security Council jo yarateranye, havuyemo iki? Ntacyo. Bose bariramanse ngo Ubushinwa ngo n'Uburusiya ngo baravuze ngo Amerika ngo nihitire kura Maduro. Mbega kwikira igitabo gaseka, mbega kwikira igitabo gaseka. Abo ntaho batane n'abandi bavuga ngo Amerika ngo nizikore ngo ibyo yakoze muri Venezuela ngo nizibikore mu Rwanda. Mu Rwanda nizihe nyungu za Amerika mu Rwanda ziri gupfa? Nizihe nyungu za Amerika mu Rwanda zitari kugenda neza? Mbahereza amakuru. US Army, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbisubiremo, US Army, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyagiranye amasezerano na kampani ya Trinity Metals yo mu Rwanda icukura amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa tungsten. Igisirikare cya Amerika kigiye kujya kiyagurira u Rwanda. Reka mbibutse ko u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika gicukura amabuye mu bwoko bwa tungsten menshi ku mugabane wa Afurika, ndetse yo mu bwoko bwiza ari ku kigero cya 3.5. Acukurwa muri Kongo ari kuri 1.7 ku bwiza. Ayo mu Rwanda ayakubye 2 n'ibindi. U Rwanda rukacukura tungsten nyinshi kurusha Kongo. Tungsten rero igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamaze gusinyana na Trinity Metals yo mu Rwanda kugira ngo amabuye ya tungsten acukurwa hariya mu karere ka Rulindo azajye atwarwa mu nganda zo muri Amerika, atwarwe n'igisirikare cya Amerika kigure ayo mabuye yo mu bwoko bwa tungsten, kubera yuko akorwamo ibikoresho byinshi bya gisirikare. Deal. Iyo ni deal hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu magambo make. Ni kampani yo mu Rwanda Trinity Metals icukura tungsten, ndetse na US Army n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse muri ayo masezerano harimo ko iyo kampani ya Trinity Metals
igiye kubaka uruganda rwa miliyoni 60 z'amadolari kugira ngo yagure ibikorwa byayo byo kongerera agaciro ayo mabuye yo mu bwoko bwa tungsten. Songa mbere Rwanda, songa mbere Rwanda, urwo ni u Rwanda. Icyo ni igihugu bita u Rwanda. Sinzabona bonye u Rwanda bamaze kurutera ku mbuga nkoranyambaga, u Rwanda bamaze kurusenya ku mbuga nkoranyambaga, yewe u Rwanda bamaze kurufata ku mbuga nkoranyambaga. Bamaze kurufata ku mbuga nkoranyambaga kabisa. Ndetse yewe baranarwinjiye ku mbuga nkoranyambaga, n'abaperezida na perezida w'u Rwanda bamaze kumukuraho, n'abayobozi b'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga bamaze kubakuraho. Munajidanganya kweli, munajidanganya kweli, muribeshya cyane pe. US Army, igisirikare cy'u Rwanda kiri kuza mu Rwanda kugura amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa tungsten. Kigiye gufatanya na Trinity Metals bubaka uruganda rwa miliyoni 60 z'amadolari ya Amerika, ndetse n'ukurwongera nukongerera ubushobozi uruhari kugira ngo noneho rwongere ingano y'amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa tungsten. Urwo ruganda rwongerera agaciro kugira ngo ubundi u Rwanda ruyohereza yongerewe agaciro. Amerika ifata amabuye asukuye, ntigifata amabuye ari mu mwanda nk'uko Ubushinwa muri Kongo bugenda bugacukura n'itaka bukajya kuri mena mu Bushinwa. Amerika itwara amabuye yongerewe agaciro asukuye bagiye kubyaza umusaruro, ntabwo batwara ibintu biri mu mwanda. Alo, turi kumwe? Turi kumwe, ibyo bintu muri kubyumva neza? US Army, igisirikare cya Amerika cyashoye imari mu Rwanda mu ruganda muri kampani icukura amabuye y'agaciro mu bwoko bwa tungsten. Yacukura hano Rulindo, ndetse bemeranyijwe no kwagura uruganda rwongerera amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa tungsten. Agaciro bagiye kubaka urwa miliyoni 60 z'amadolari. US Army na kampani yo mu Rwanda Trinity Metals. Muri Kongo hariyo ruswa, muri Kongo nta mutekano uhari, ntimutegereze ko Amerika izaza kubikora cyangwa se kuhakorera ibyo bidahari. Mu Rwanda hari umutekano, mu Rwanda hatari ruswa. Amerika deja mwibuke mu kwezi kwa 9 nibwo amabuye ya mbere yo mu bwoko bwa tungsten yageze Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakongomani bavuze induru, baratangira ngo Amerika iratangiye, ngo itangiye kugura amabuye y'agaciro yo mu Rwanda. Twari tuzi ko nta mabuye y'agaciro aba mu Rwanda, none Amerika itangiye kwerekana amabuye y'agaciro ngo yaguriye mu Rwanda. Icyo gihe yarageze Pennsylvania. Ubu tuvugana twicaranye hano ngere mbibasubiriremo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabizi neza zidashidikanya ko mu Rwanda hari amabuye y'agaciro. Ese ko birirwa badodora ngo mu Rwanda nta mabuye y'agaciro haba, mucire birarura. Muri kuvuga u Rwanda rutaracukura gaze ngo muyibone ku isoko? Muravuga u Rwanda rutaracukura na peteroli? Ibi ngibi mwabonye ni imiyaga, inkuba ziri inyuma. Ibi ngibi muvuga ngo u Rwanda ku mabuye y'agaciro ngo ntayo rugira, mukabona ruracukura, ndetse n'abanyamerika bakaza bagasinyana n'u Rwanda ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Mwebwe mukivuga ngo ntayo rufite. Rurayafite menshi aruhagije, angana nk'uko rungana. Ntabwo amabuye y'agaciro u Rwanda rufite angana na ya Kongo. Kongo ni ifite amabuye y'agaciro menshi kuko Kongo n'u Rwanda ntibingana. Ariko kuba Kongo n'u Rwanda bitangana, Kongo ikaba ifite n'amabuye y'agaciro menshi mu bwoko atandukanye. U Rwanda ni rutoya ariko narwo rufite amabuye y'agaciro angana nk'uko rungana, make meza ya karite yo hejuru. Nka tungsten iba mu Rwanda ikubye kabiri ku bwiza iyo muri Kongo, kandi ikirombe gicukurwamo tungsten, ibirombe byo muri Kongo bicukurwamo tungsten ntabwo biruta ibirombe byo mu Rwanda bicukurwamo tungsten. N'ubwiza bwa tungsten icukurwa muri Kongo ntabwo iruta tungsten icukurwa mu Rwanda. Byenda muri Kongo hashobora kuba hari ubwoko bwinshi butandukanye butaboneka mu Rwanda, ariko ubwoko buri mu Rwanda ni bwiza cyane kurusha uburi muri Kongo bihuriyeho. Tentesu nuko bimeze, nuko bimeze. Iyo niyo gahunda. Ibyo ni ibintu bigomba kwakirwa gutyo, bikemerwa bityo, kubera yuko ariko bimeze. Niyo gahunda ihari. Ngana ku musozo, hari umuministri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa nibari Muzito Nzangi, sinibuka amazina ye.
yarikoroje aravuga ngo nihatagira ijambo rivugwa na Marco Rubio ni umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga, ngo natagira ijambo rimwe avuga ngo AFC M23 muraza kuyisanga Kalemi, ngo kandi biraza kuba byarangiye. Bivuze ngo nonaha Kongo nta kintu na kimwe ishobora gukora ngo ihagarike AFC M23, ndetse na bamwe mu bayobozi b'ikirenga muri Kongo barabyivugira. Ukurikije ibyo Tshisekedi avuga, ibyo Patrick Muyaya avuga, ibyo Therese Kayikwamba avuga, ibyo Tshisekedi atangaza, ibyo n'aba bandi bose batangaza, ntabwo muri Kongo bari guhuza. Muri guverinoma ya Kongo harimo ikibazo. Muri guverinoma ya Kongo harimo guhuzagurika gushingiye ku kudahuza, ndetse ibi bintu bizaba bibi cyane. Ibi rero twese turakomeza tubihanga amaso, ibi twese turakomeza dutege amatwi, turebe uko bizarangira, turebe n'iherezo ryabyo. Reka mbashimire cyane rero nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV, mwebwe mufata umwanya wanyu mugakurikira ibiganiro byacu. Reka tugere ku musozo w'iki ngiki, dukomeze tubategure n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye bigomba gukurikira. Ndabashimiye cyane, ngiye rero bateguriye ikiganiro kandi nkanakibagezaho, nari Robert Sympathique Iyandemye. Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Asante sana. Ciao.